Nk'uko nari nabibabwiye muri video yabanje nuko inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika y'Amajyepfo SADC bari mu nama muri Tanzania. Kuri ubu iyi nama yageze ku musozo ndetse yanafatiwemo imyanzuro itandukanye ari nayo tugiye kugarukaho by'umwihariko, ariko reka tubanze tubabwire nuko iyi nama yagenze. Iyi nama rero yatangijwe na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuko ari we wabakiriye, kuko iyi nama yabereye mu gihugu ayoboye. A member of both the EAC and SADC is still facing prolonged conflicts whose impact has transcended its borders. Samia Suluhu yatangiye avuga ati nk'uko twese tubizi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri haba mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC. Yego, iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu miryango ibiri, iyo ngiyo maze kukubwira, haba SADC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Samia Suluhu yakomeje agira ati and so creating far-reaching effects in neighboring countries. Ati nk'uko mubizi ibibazo biri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri guhura n'ibibazo bitandukanye by'umutekano kandi biri kugira ingaruka ku bihugu by'abaturanyi. For the last couple of weeks, we have witnessed the spread of violence that has caused massive harm to human life, human displacement and insecurity. Ati mu byumweru bike bishize twabonye intambara yagize ingaruka haba ku buzima bw'abaturage ndetse abandi nabo barahunze bitewe n'umutekano muke, which affected economic activities and disrupted cross-border trades. Ati kandi ibyo ngibyo byahungabanyije ubukungu ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. As regional leaders, history will judge us harshly if we remain still and watch the situation worsen day by day. Ati rero nk'abayobozi b'ibihugu bigize akarere amateka yazabitubaza turamutse twicecekeye tukabireba bikarushaho kuba bibi umunsi ku munsi. Our countries have a collective responsibility to ensure we urgently address the existing security challenges that. Ati rero ibihugu byacu bifite inshingano zo kureba ibi bibazo tukabikemura. Have heavily impacted the well-being of innocent civilians. Mbere yuko bigira ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile b'inzirakarengane. Uwo ni Perezida Samia Suluhu wa Tanzania mu ijambo yagejeje abari aho bitabiriye iyi nama ya SADC ndetse na EAC. Akimara kwakira abo bakuru b'ibihugu yahise aho ijambo Perezida wa Kenya William Ruto, akaba ari na Perezida w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, wagejeje ijambo rikomeye ku bari bari aho, agaragaza akamaro k'ibiganiro mu gukemura amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida William Ruto nawe yagarutse ku kibazo cy'amakimbirane amaze imyaka irenga 20 cyatwaye ubuzima, kimaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi, kigatera ubuhunzi ndetse kandi kikanatera imibereho mibi ku baturage. Yagaragaje ko kandi igisubizo cy'ibi bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitazakemukira mu ntambara cyangwa mu mbaraga z'igisirikare. Perezida William Ruto yakomeje asaba ko hashyirwaho agahenge kavuba, asaba umutwe witwaje intwaro M23 guhagarika intambara ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikirinda ibikorwa byo kwihorera. Perezida William Ruto yagaragaje ko agahenge kihutirwa ari ingenzi kugira ngo habeho ibiganiro byubaka no gushyira mu bikorwa amasezerano arambye y'amahoro. Yakomeje kandi ku kamaro ko kubaha ubusugire bw'ibihugu, gukomeza umubano mwiza hagati yabyo no kwirinda ibyakongera umwuka mubi mu karere. William Ruto kandi yemeje ko umuryango ayoboye wa East African Community cyangwa umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wihaye intego yo kugera ku mahoro arambye, iterambere ndetse n'ubumwe bw'akarere. Ashimangira ko umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi ku ishoramari, iterambere no kubaka ubumwe bw'ibihugu byose bigize umuryango wa East African Community ndetse na SADC. Mu gusoza, Perezida William Ruto akaba yasabye impande zose gushyira imbere ibiganiro ndetse n'ubufatanye aho guhitamo inzira y'intambara. Yagize ati ibiganiro si ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubwenge n'imbaraga dufite nk'abaturage b'aka karere. Uwo ni Perezida William Ruto wa Kenya, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu ijambo yagejeje ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye iyi nama yabereye muri Tanzania. Naho ku ruhande rwa SADC, Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akaba ari na Perezida wa SADC nawe yagejeje ijambo rikomeye
ku bari bitabiriye iyi nama ku bijyanye n'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Mnangagwa yagaragaje ko ari ngombwa cyane ko umuryango wa East African Community ndetse na SADC bakorera hamwe mu gushakira umuti iki kibazo. Yibukije abayobozi ko bagomba gufata ingamba zikwiriye, agereranya ibibazo by'ubu n'urugamba rwo kwibohora muri Afurika rwabaye mu mateka. Yagize ati, dufite inshingano rusange zo kwita ku gukemura ibibazo bikomeje kugira ingaruka ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko kandi amahoro arambye muri aka karere ari ingenzi. Yasabye kandi abitabiriye inama gukurikiza amahame yo kuba inyangamugayo, kuvugisha ukuri no kugira ubushake bukomeye mu biganiro bigamije gukemura iki kibazo. Perezida Mnangagwa yashimangiye ko diplomasi ari cyo cyerekezo cy'ibanze mu gukemura aya makimbirane, kandi ko ibiganiro bigomba kuba bitandukanye n'uburyo bwo gukemura ibibazo hakoreshejwe imbaraga. Yagaragaje ko hakenewe gahunda ihamye yo gukemura iki kibazo kimaze igihe kirekire, kuko ngo cyagize ingaruka zitari nke ku buzima bw'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutekano wo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yasabye kandi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC ko bashyira hamwe imbaraga, kuko gukorera hamwe ari bwo buryo bwiza bwo kugera ku mahoro kandi arambye. Uwo ni Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, akaba ari nawe uyoboye SADC, umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo. Abo nibo bayobozi babashije kugaragara bavuga ijambo cyangwa se bagira icyo babwira abari bitabiriye iyi nama, kuko nyuma yabo abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bose bahise basohorwa, usibye aba bayobozi bakuru b'ibihugu ba SADC ndetse na EAC bagumye mu nama bagakomeza kuganira kuri iki kibazo cy'umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa twaje kumenya ko na Perezida Paul Kagame yagize icyo avuga muri iyi nama, cyane ko n'ibiro by'umukuru w'igihugu nabyo byabitangaje ijambo rye. Perezida Paul Kagame yagize ati, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kutubwira ngo duceceke mu gihe baduteza ibibazo by'umutekano. Ati, nta n'umuntu ushobora no kutubwira ngo duceceke. Ati, ibibazo dufite twagiye tubibwira abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubasaba kubikemura, ariko baranze. Ati, ntidukwiye kugira iyi nama nk'izindi zose zabaye. Ati, ntabwo tuzakomeza kugaragaza ibi bibazo iteka ryose. Ati, bihabera ni intambara ishingiye ku moko imaze igihe kinini itegurwa. Ati, mu burenganzira abaturage bayo, hanyuma ikaza kugaba ibitero ku Rwanda. Ati, mugomba kubanza kwemera uburenganzira bw'abaturage, ubundi mugafata icyemezo mugakemura iki kibazo. Ati, iyi ntambara yatangijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, si u Rwanda rwayitangije. Ati, ahubwo bayizanye bayishyira ku mutwe wacu, badusaba kuyakira nk'iyacu. Ati, ntabwo yaba iyacu. Kuri ibyo nta mpaka zihari. Ati, dukoreshe iyi nama mu buryo bwimbitse, twite ku ngingo zose z'ingenzi kandi tubone umuti urambye. Ibyo nibyo Perezida Paul Kagame yatangaje mu nama yari ihuriweho n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ibya SADC. Dore rero imwe mu myanzuro y'ingenzi yafatiwe muri iyi nama. Ni imyanzuro ikubiye mu itangazo ryasohowe n'inama ihuriweho ya EAC ndetse na SADC ryibanze ku ngingo zikurikira. Iya mbere harimo guhagarika imirwano ako kanya, guhita bahagarika imirwano. Aba bayobozi basabye ko imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihita ihagarara, bagaragaza ko ari ngombwa guhagarika urugomo rugira ingaruka ku baturage. Ingingo ya kabiri ivuga ko ari ibiganiro byimbitse. Iyi nama yasabye ko ibiganiro hagati y'impande zose zirebwa n'iki kibazo byongera gusubukurwa, harimo n'umutwe wa M23 kugira ngo habeho ibisubizo birambye. Ingingo ya gatatu igize imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ivuga ko ari ugukuraho imitwe y'amahanga yitwaje intwaro. Abayobozi b'ibyo bihugu byibumbiye muri iyo miryango yombi basabye ko imitwe yitwaje intwaro iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaratumiwe iva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagamijwe kubahiriza ubusugire bw'iki gihugu. Ingingo ya kane ivuga ko hagomba kubaho ubufasha bwihuse ku baturage, hashyizwe imbere kongera ibikorwa remezo no kugeza ubufasha bwihutirwa ku baturage bagizweho ingaruka n'iyo ntambara. Ingingo ya gatanu ivuga ko hakwiye kubaho umutekano mu karere. Abayobozi b'ibisirikare haba icy'Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC bahawe iminsi 5 kugira ngo bashyireho uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyasabwe, harimo guhagarika intambara ndetse no gukomeza umutekano mu duce twazahajwe n'intambara nko mu mujyi wa Goma. Ingingo ya gatanu ivuga ko hagomba kubahirizwa amasezerano y'amahoro. Iyi nama yemeje ko amasezerano y'amahoro
ya Rwanda ndetse n'i Nairobi agomba guhurizwa hamwe kugira ngo arusheho gutanga ibisubizo bihamye ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Naho ingingo ya 6 no gukomeza kurinda umutekano w'abadiplomate. Iyi nama yamaganye ibitero biherutse kugabwa ku biro by'abahagarariye ibihugu byabo by'abahagarariye ibihugu by'amahanga i Kinshasa, isaba ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurinda ubuzima ndetse n'ibintu by'abadiplomate. Imyanzuro myinshi yafatiwe muri iyi nama, ariko twe reka dusoreze kuri uyu wa nyuma w'uko iyi nama yahurije abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iby'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC byasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gihita gifungurwa ako kanya. Mwibuke ko umutwe wa M23 wari waragifunze uvuga ko ariho ingabo cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ariho kinyuza ibikoresho n'ibindi bitandukanye byo kurwanya uyu mutwe, bahise bahitamo kugifunga, ariko iyi nama ikaba yemeje ko kigomba guhita gifungurwa ako kanya. Iyi nama kandi yemeje ko n'izindi nzira zose zafunzwe zigomba guhita zifungurwa byihuse kugira ngo ubufasha bwihutirwa bugere ku baturage. Iyi gahunda kandi ikaba igamije gukemura n'ibibazo byatewe n'intambara, aho abarenga miliyoni 2 bakeneye ubufasha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama kandi yemeje ko hagomba no gushyirwa mu bikorwa gahunda yo guhashya FDLR. Iyi nama yibanze ku gushyira mu bikorwa gahunda ihuriweho yo gukumira ibikorwa bya FDLR. Iyi gahunda ikaba igamije gukuraho uyu mutwe w'inyeshyamba mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Iyi nama kandi yemeje ko hagomba kuvanwa ingabo mu mirwano. Abayobozi bemeje ko hakenewe ko ingabo z'u Rwanda zivanwa mu bikorwa by'ubwirinzi cyangwa zikareka ibikorwa byazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikorwa byazo, ibikorwa ibyo ari byo byose zaba zihakora bigasubikwa nk'uko byemejwe mu masezerano y'u Rwanda. Iyo ni imwe mu myanzuro yavuye muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika y'Amajyepfo SADC. Aba bayobozi rero ba East African Community cyangwa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC bongeye kwemeza ko bazakomeza gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukomeza ubwigenge bwayo, ubusugire no mu nzira iganisha ku mahoro arambye ndetse n'iterambere.